Ndabasuje nitwa Itangishaka Emmanuel nje kubabwira ko Minisitiri w'Ubutabera wa Kongo Kinshasa yabujijwe kurenga umurwa mukuru Kinshasa. Hanyuma kandi urugamba rw'inkotanyi nuko yamenye Perezida Paul Kagame na Rwigema wo bamwita Charles Onyanga Apa no umunyamakuru. Turakubwira ko kandi uwihanganye washinze societe y'ubucuruzi ya Vibaba yatawe rero muri yombi. Hanyuma kandi ndakubwira ko hari kosa abantu benshi bakora mu bwogero rishobora guteza ibibazo ubuzima bwabo. Iryo ni irihe? Tega amatwi rero kandi subscribe kugira ngo tugendane kugira ngo andi makuru nanone uze kuza kuyumva. Yicano yitwa Irya Kabagari TV nge nitwa Itangishaka Emmanuel. Ibinyamakuru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo birimo n'ibiro ntaramakuru bya Kongo birisubiramo itangazo cyangwa se birasubiramo itangazo ry'umushinjacyaha mukuru ryo kuri uyu wa mbere wategetse ko Minisitiri w'Ubutabera w'iki gihugu abujijwe kurenga umurwa mukuru Kinshasa mu gihe rero biteganyijwe ko rero atangira gukurikiranwa mu nkiko. Ni nyuma yuko rero ku cyumweru inteko ishinga amategeko itoye ku bwiganze yemeza ko Minisitiri w'Ubutabera atangira gukurikiranwa mu bucamanza ku byaha akekwaho byo kunyereza imiliyoni z'amadolari yaragenewe kubaka gereza. Amategeko rero y'iki gihugu ateganya ko ahita yegura mbere yo gutangira kuburanishwa. Hanyuma kandi mu ntangiriro z'uku kwezi Minisitiri Constante Mutamba yitabye ubushinjacyaha i Kinshasa burimo rero kumukoraho iperereza ku cyumweru. Abadepite b'iki gihugu rero batoye bemeza ubusabe bw'ubushinjacyaha bwo kumuregera ubucamanza akaburanishwa. Hanyuma rero iyi ni imwe muri dosiye zavuzweho cyane muri iki cyumweru muri iki gihugu kuko rero mu gihe gishize Mutamba yavuze ko ngo umuntu uzajya ahamwa no kunyereza umutungo wa leta yajya akatirwa urwo gupfa. Ku cyumweru rero ku badepite 363 bari bateranye 322 batoye bashyigikira ko uyu mutegetsi aregwa mu rukiko 29 batora babyanga naho 12 barifata nk'uko itegeko nshinga amategeko ya leta ya Kongo ribitangaza n'inteko ishinga amategeko muri rusange. Ni nyuma yuko rero umushinjacyaha ahanyeko raporo y'iperereza yakoze kuri uyu mushinga igakorwa n'uyu mu ministry avuga ko rero ngo ibisobanuro yatanze ku iperereza ngo byatumye arushaho gukekwa aho kumweza. Mutamba w'imyaka 37 y'amavuko akekwaho gutegeka akohereza miliyoni 19 z'amadolari kuri kompanyi yigenga mu isoko ryo kubaka gereza nshya y'umujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo. Muri iryo soko kandi ryari rifite agaciro ka miliyoni 29 z'amadolari yose hamwe 65% byahe yaramaze kwishyurwa kompanyi. Umushinjacyaha rero yavuze ko rero ngo ari baringa mu gihe rero amategeko ateganya ko ngo ayishyurwa mbere ari 30% kandi bikabanza kwemezwa na Minisitiri w'Intebe. Inteko ishinga amategeko n'umushinjacyaha bavuga ko ngo ayo mafaranga aba yaranyerejwe iyo inzego z'ubutasi mu by'imari zitaza gufunga konti y'iyo kompanyi maze zikabwira izindi nzego zibishinzwe. Uruhande rwa Minisitiri Mutamba ruvuga ko ngo kuba ayo mafaranga atarigeze atwarwa ngo niyo kompanyi bidakwiye kwitwa kunyereza umutungo wa leta. Bakavuga ko ngo Mutamba azira impinduka yazanye mu bucamanza ndetse no kubangamira amatsinda ya mafia. Hanyuma rero reka tuve kuri ingingo mite nkubwira ko umunyamakuru akaba n'umusesenguzi muri politike y'akarere Charles Onyanga Obo yanagaragaje ko abasirikari ba RPA inkotanyi barwanye urugamba rwo kubohora u Rwanda barutsinze kubera indangagaciro zabaranze zirimo guca bugufi ndetse no gukomera ku ntego. RPA yatangiye urugamba rwo kubohora u Rwanda tariki ya mbere ukwakira 1990 iyobowe na General Major Fred Gisa Rwigema wari mu basirikari rero bakuru ba Uganda bifatanyije na Yoweri Kaguta Museveni mu gukura ubutegetsi bwa Milton Obote. Onyango numwe mu banyamakuru rero bakurikiye uru rugamba kuva rutangiye kugeza rurangiye ndetse ahamya ko ngo kubona amakuru yarwo byamworoheye kuko ngo bamwe mu basirikare barutangije bari baziranye. Mu kiganiro The Long Form cya Nasani Nayombya Onyango yanasobanuye ko ngo kimwe mu byatumye yizera ko RPA itashoboraga gutsindwa uru rugamba karuko ngo yabonye abarwanyi bayo babasha kuzamuka ikirunga cya Muhabura ndetse na Rugano ibyashimangiraga imbaraga ndetse no kuyangana bari bafite. Yaravuze ngo kuba baruriye imisozi miremire uko mbyumva iyo baza kumanuka nta wari kubahagarika kubera ko rero ngo urabizi ko Muhabura ni ndende cyane kuyibasha rero byasabaga kuba ufite imbaraga z'umubiri. Onyango yanasobanuye ko ngo icyemezo cyo gushyira abarwanyi ba RPA kuri Muhabura ngo cyarimo ubuhanga. Ubuyobozi bwa RPA Perezida Kagame n'abandi bazanye iki gitekerezo cyari gihambaye kandi kirimo n'ubwenge.
kuba rero mu musozi bakitorezayo bagakorerayo ibintu byose naratekerezaga nti nibabona umubare uhagije bakamanuka ntawe uzabahagarika. Uyu munyamakuru rero w'imyaka 67 y'amavuko yanasobanuye ko urugamba rwa RPL rwari rutandukanye n'izindi zose zabayeho, kubera ko rero ngo rwo rwari rugamije gucyura impunzi z'abanyarwanda zarahejejwe mu Rwanda. Bityo rero iyi akaba ariyo mpamvu yatumye Perezida Paul Kagame n'abandi barurwanya cyangwa se barurwanye bakomera ku muheto. Hanyuma kandi kuri Perezida Kagame ngo nta kidashoboka. Nk'umuntu rero wamenye Perezida Paul Kagame muri ibyo bihe, Onyango yabajijwe nk'uko yamubonye, asubiza ko ngo umukuru w'igihugu ngo adatandukanye cyane nuko yari ameze mu gihe cy'urugamba rwo kubohora u Rwanda, ubwo rero yasimburaga Rwigema wishwe nyuma y'umunsi umwe urugamba rutangiye. Aravuga ngo yari ajya kumera nk'uko ameze uyu munsi, yari muto kurusha ubu ariko akaba umuntu ureba kure, ntabwo yihutiraga guca urubanza ariko yarakarishye. Iyo rero wari guhura nawe icyambere cyari kukuza mu bitekerezo ni gute ayobora, niko wari butangire wibaza, kubera ko rero ntiyabitangazaga kubera imico ye. Jonas Savimbi we urabizi ko rero yabagaho nk'umwami nubwo rero yari umuyobozi w'ishyamba cyangwa se w'inyeshyamba. Onyango yanasobanuye ko umuntu mushya rero ngatashoboraga kumenya ko Perezida Kagame ari we wayoboraga urugamba rwo kubohora u Rwanda. Ati washoboraga rwose kuba uri umushyitsi waza bakaguha urutonde kugira ngo ukeke umuyobozi, ntabwo rero ari we wari guhitamo. Uyu munyamakuru yanagaragaje ko Perezida Kagame ngo nta kidashoboka kuri we. Yatanze rero urugero ko cyangwa se ko nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu umukuru w'igihugu aribwo yagize igitekerezo cyo kubyaza umusaruro gaz metane mu kiyaga cya Kivu, ibyo bamwe bumvaga ko bitashoboka. Aravuga ngo aracyari wa wundi kuko igitekerezo cyuko ibintu bidashoboka ntikibaho. Ntabwo rero ntekereza ko Perezida Kagame yigeze acibwa intege n'igitekerezo cyuko ibintu bitashoboka. Ntabwo rero yari gutsinda iyo acika intege. Ndaguha urugero, nyuma gato y'urugamba bazanye igitekerezo cya metane, ibintu byinshi rero ntibyagendaga neza. Hari ubwo rero mwavuganaga ukamubaza impamvu adahagarika ibya metane, turabizi byari byaremejwe ko bigoye. Hariho rero gucika intege cyane ariko ntiyacitse intege. Iyo unyuze rero muri Kivu ubu ngubu ubona inganda enye za metane, usubije amaso inyuma kujya mu mwaka w'2000 hari uwari kubyiyorera rwose. Onyango yanagaragaje ko kureba kure kwa Perezida Paul Kagame ari umwe hari kukomeye we ugereranyije n'abandi bayobozi, kuko rero bo baba batumva ko ngo ibihura n'inzitizi nyinshi nk'umushinga wa gaz metane mu kiyaga cya Kivu byo ngo byashoboka. Hanyuma rero arakomeza aravuga ngo uyu munyamakuru kandi yanasobanuye ko ngo yigeze kubona Rwigema ku nyubako ya Diamond Bank mu mujyi wa Kampala, ubwo rero uyu musirikare yaragiye mu iguriro ry'ibitabo. Icyo gihe ngo yasohotse mu modoka yambaye imyambaro ya gisivile asuhuza abaturage bose bari aho. Yaratwaye V8 ya Golf, ubwo rero yaratwaye iyo bita VW cyangwa se Volkswagen ya Golf. Ubwo rero yaparitse Golf asohoka yambaye ikoboyi, ishati ndetse na sandali, yaragiye ku iguriro ry'ibitabo. Turasakuza tuti Fred yaraje aradusuhuza, asuhuza abantu ku muhanda, yari wenyine rwose nta n'abarinzi afite. Yanasobanuye ko Rwigema rwose yari umuntu ugira urugwiro wiyoroshya, kandi ngo kumumenya ntibyasabaga kumarana nawe igihe kinini, kuko rero ngo niyo yabaga ari kure washoboraga kubimubonamo. Yari afite umuco rero ngo koroshya ibintu, yari umuntu utashoboraga gutekereza ko ngo ari umusirikare. Biba bigoye ko rero abantu babaye mu ndaki cyangwa se babaye abasirikare guhisha ko ari abasirikare rwose biragora. RPL Inkotanyi rero yabohoye u Rwanda muri Nyakanga 1994. Perezida Kagame rero atangira kuruyobora mu mwaka w'2000, mu myaka 30 ishize. Iki gihugu rero cyasaga n'icyasenywe na jenoside yakorewe abatutsi, cyagize rero umuvuduko udasanzwe mu iterambere. Hanyuma rero reka tuve kuri iyi ngingo tunagana no ku musozo twihuta cyane ducabiranya. Mbabwire ko muri aka kanya hari uwo bita Uwihanganye Bashiri rero watawe muri yombi. Uyu nguyu rero yashinze ikigo cyitwa Vibaba, yatawe muri yombi rero akurikiranyweho ibyaha birimo icy'ubuhemu n'icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Bigakekwa ko rero yabikoze ubwo yashakaga gushuka uwari wamuhaye ibihumbi 20 by'amadolari, ubwo ni miliyoni 28.
z'amafaranga y'u Rwanda ngazamutumiriza imodoka i Dubai. Amakuru igihe rero yahamirijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha REB Dr Murangira Thierry yemeje ko uyu musore yatawe muri yombi rero ku wa 10 Kamena 2025. Ati nibyo koko wihanganye yatawe muri yombi kuri uyu wa 10 Kanama 2025 kuri ubu bafungiye kuri station ya RIB ya Kicukiro mu gihe dosiye ye yashyikirijwe ubushinjacyaha kuri uyu wa 13 Kamena 2025. Icyaha cy'ubuhemu rero uyu musore akurikiranyweho giteganywa n'ingingo y'ijana na 76 y'itegeko nimero 68 rya 2018 ryo kwa 30 Kamena 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ugihamijwe n'urukiko rero ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 ni hazabu yatari munsi y'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze miliyoni 1. Naho icyaha cyo guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano giteganywa n'ingingo ya 276 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ugihamijwe rero n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 ni hazabu itari munsi ya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda ariko kitarenze miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa kimwe muri ibi bihano. Muvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yanavuze ko urwego batazihanganira uwo ari we wese rero ukora icyaha nk'iki cy'ubuhemu akoresha iby'abandi mu nyungu ze bwite ndetse n'icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Aha rero yanibukije abantu ko ngo uwo ari we wese uzabikora azafatwa ashyikirizwa ubutabera kandi ko ngo ari ibyaha bihanwa n'amategeko. RIB irasaba abantu kandi kugira amakenga kutizera umuntu uwo ari we wese ubabwira ngo acuruza imodoka birinda kumuha amafaranga yabo. Hanyuma rero turi kugenda twihuta cyane tugana ku musozo ariko mbere yuko nsoza reka mbanze nkubwire ko inzobere mu buzima zivuga ko ngo kwiyuhagira amazi ashyushye rwose cyane ngo bigira ingaruka zikomeye ku buzima ngo bishobora no kukuviramo cyangwa se kuviramo umuntu urupfu. Kwiyuhagira ni igikorwa cy'ingenzi ku buzima bwa muntu bwa buri munsi ariko se wari uzi ko koga amazi ashyushye cyane bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwawe? Inzobere mu buzima bw'imiyoborere rero y'amaraso mu Budage Dr Max Madahali asobanura ko amazi ashyushye cyane ashobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umuntu, akavuga ko ngo ari ngombwa kwitondera ubushyuhe bw'amazi yo kwiyuhagira. Aravuga ngo kwiyuhagira na amazi ashyushye cyane bishobora gutera kugabanyuka rero gukabije k'umuvuduko w'amaraso bigatuma ahubwo umuntu agira ikizengerera cyangwa se yikubita hasi, bikaba rero byateza ibibazo bikomeye ndetse n'urupfu. Dr Max asobanura ko ngo kwiyuhagira amazi ashyushye cyane bituma imitsi y'amaraso yaguka mu ruhu bikajya rero byatera umuntu kugira isereri ndetse no kugwa igihumure nk'igihe ari mu bwiherero ndetse n'ahandi hantu hatandukanye. Kubera izo mpamvu rero inzobere zitanga inama zo kugabanya ubushyuhe bw'amazi igihe wumva isereri cyangwa se gushyiraho igikoresho kigufasha kugabanya gukoresha amazi ashyushye cyane. Dr Max asobanura ko nguretse kugira isereri ndetse no kugwa igihumure, amazi ashyushye cyane ashobora no kugira ingaruka mbi ku ruhu ndetse no ku misatsi. Hari amavuta rero karemano ari ku ruhu rwawe arufasha koroha ndetse no kumera neza. Amazi ashyushye cyane rero ashobora kuyakuraho burundu bigatuma rero uruhu rwumagara. Nanone kandi yangiza umusatsi kuko akuraho amavuta awurinda bigatuma rero umusatsi woroha ugatakaza ubudahangarwa bwo kwihanganira ibiwangiza. Ubushakashatsi bwanagaragaje kandi ko amazi ashyushye cyane ashobora kugabanya ubudahangarwa bw'umubiri bwo kurwanya virusi na bakteria zitera indwara kuko rero akoraho bakteria nziza ziba ziri ku ruhu zigira uruhare mu kurinda umubiri. Abahanga bemeza ko gukuraho izo bakteria bishobora gutuma rero ubudahangarwa bw'umubiri budakora uko bikwiye bikagabanya rero n'ubushobozi bwawo bwo kurwanya virusi ndetse n'indwara muri rusange. Ni nuko dusoje rero ariko mbere na mbere reka nkubwire ko ugomba gukanda subscribe kuri channel yitwa rya Kabagari. Ariko hari ibyo twari twibanzeho, twari twakubwiye ko Minisitiri w'Ubutabera wa Kongo Kinshasa yabujijwe kurenga rero umurwa mukuru Kinshasa. Turanakubwira ngo urugamba rw'inkotanyi nuko yamenye Perezida Kagame na Rwigemo n'umunyamakuru Charles Onyango Oba. Hanyuma kandi uwo bita Wihanganye washinze societe y'ubucuruzi ya Vibaba yatawe muri yombi. Hanyuma kandi hari kosa abantu benshi bakora mu bwogero rishobora guteza ibibazo ubuzima bwabo. Twabikubwiye rero harimo koga amazi ashyushye cyane. Nuko tuyasoje rero nitwe tanga shaka Emmanuel, reka mbashimire mbabwira ko tuzongera guhura mu yandi makuru ku munsi w'ejo ibintu bikagenda neza cyane. Imana ibarinde. Kanda subscribe.